Talakad tapu para king dalit apamuklat. King lagyo ning ipapo ning anak kampo ning Diyos Espiritu Santo. Amen. Panalangin king novena. Pakamala na indo ning alananggang sao, manibat king krus, Jesus binyena ke kami, bang maging indumi. Ika ing maganakang dili, ing malugod dili, karing sablang indo. Malugod mo kem balikdan, ikaming kekeng anak. Ngeni nga duwan mi ing kekang sao, king hanggang kailangan mi, lalong-lalo na, sabihan tamo po yung kekatang kayadwanan. Inyang at syuka paketi king yato, kaluguran na indo, biriyan mong dinake ka king kasakitan na ning kekeng anak, uli ning sikanan mong ibat king kekeng kasalpantayanan, ampong kapanaligan, king lugod ning ipaning Diyos, tinggap mo ing kayang kaburian, ang giyang emo atalus. Ikamiman atin keng krus sampong kapagsubukan, paminsan-minsan may bug na keng misaldak akapibabatan, lusok ming pakamalan na indo, idake mo kami king maragul mong kasalpantayanan at kapanaligan king Diyos. Ipaganaka mo ke kami nga langpat na, ing lugod ning Diyos ke kami, king pakibatan nongan ding panalangin mi king bage, anong numakanano ng lusok makakayap ke kami. Pasiknangan mula ring puso mi, banga dalami yung krus, antimoing dibinong anak mo. Sopan mo keng makatalos, kung nino man darake king krus na Kristo. Alang salya ing dumake ya naman king pangasubli ng mebye. Lusok apakamala na indo, nangisipan mila ring kekeng pigagap. Emo pabustan ing kalingwan mi, ing kailangan mi ding aliwa. Maragula lugod mo ing karing aliwa. Sopan mo kaming ayapusan da ka, kabang manalangin kami para karing kekeng kapagnasan, at para karing kapagnasan daring at syuketi. Pagmuamo mi kekeng indo, ing sopan mo kami sanang magdalang kapasnawan, karing masakit ampong magingalo, dinan mo lang kapanaligan ding kalulu at ding alang kapanintunan, pamatulan mo laring malungkot, maging mayansayang kasakitan ding maliligalig, ituro mo ing katuliran karing liligalig karela, at ibalik mo king Diyos detang hanggang linapastangan keka. Lusok pakamalan na indo, sopan mo kaming maginlag, king kasalanan na mikawani ke kami, king ipang at syubanwa, at king balang metong at metong ke kami, king mipnong kapanaligan ke ka, bibili ming sarili mi, lalam ning manto ning mapanwalo mong indo, at panatag kaming manalig, king mayupaya mong kasaupan. Amen. Panalangin para king pibale-bale. Hinduming alang hanggang sao, pinilira kang reyna king kekeng pibale-bale. Bendisyon mo la ring kekeng pamilya, king malusok mong lugod indo. Manano na sanay sakramento ning kasal, buklora na lang matalik ding miyasawa, ban kanita manatili lang tapat king metong at metong kapilanman. At mikalugod laan timong makanano yung lugod ng Kristo, king Santa Iglesia. Bendisyonan mo la rin sa blang pengari, liguran dalatsan at pakamalan ding anak da, apenibala na karela ning Diyos, ibera sana parati karela,
ing alimbawa ning tunay biye Kristiyano, sa upuan mo lang paragul karing anak da, king lugod at takot king Dios. Bendisyonan mo lang nga ding anak, ba't luguran dalat igalang ampong pamintuan ding karelang pengari, king malugod mong kalingapan. Karin milalalong panibala ring kayanakan ngeni. Dinan mo kayo masabal king dapat ming dikilan, bangawan ming kekeng dake, kaniting maging santungan ning kayapan, ning ke kaming pibale-bale. Anti mo yung sarili yung pibale-bale, karing Nazaret. Ika yung ke kaming uliran, so puan mo kami bandago laldoldo, ing tunay ming lugod king Dios, at king kaparaming tao. Ban kanita, ing katuliran ampong kayapan, masayang maghari king kabilugan ng pamilya ning ketawan. Amen. Kaya dawanan king induning alanggang sao. Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birhen ki naglingalang bakas kasalanan. Ipanalangin mo kami. Kekeng induning alanggang sao. Ipanalangin mo kami. Ikeng makasalanan mamasa kami keka. Malugodayindo, sopan mo kami. Ban mikapmuan kami king Espiritu Santo at maging matatag kaming talapatuning lugod ng Kristo karing hanggang tao. Malugodayindo, sopan mo kami. Banaldoldo lalo kaming maging kawangis ng Jesus antimoika. Malugodayindo, sopan mo kami. Ban maging mamu kami at makapagkumbaba, lub, antimoy kekang anak, Jesus. Malugodayindo, sopan mo kami. Ban mi patukon ing pangabating na ning pamakaliguran mi king Dios, kabang-kaba, pauli ning kasalanan ay emi sisisyon. Malugodayindo, sopan mo kami. Ban parati kami magdulap king pangakalulo ni katawan ng Kristo, king sakramento ni pamagkumpisal. Malugodayindo, sopan mo kami. Ban atulus mi ing Dios magsalita yake kami karing mga palyari king biemi aldoldo. Malugodayindo, sopan mo kami. Ban aldoldo manalangin kami kimit mong lugod at kapanaligan, lalong-lalo na king oras ning tukso. Malugodayindo, sopan mo kami. Ban atulus mi ngulaganing panganyamba king Dios abe-abe king Eucharistia. Malugodayindo, sopan mo kami. Bandagoling lugod mi kang Kristo, ampo ka rin kaparaming tao, kapamilatan ning pangamaras ming pamakinabang. Malugodayindo, sopan mo kami. Banigalang milat ring katawan antimong santungan ning Espiritu Santo. Malugodayindo, sopan mo kami. Ban makakapalit kaming maging tunay Kristiyano, kapamilatan ning malugod ming masabal karingaliwa. Malugodayindo, sopan mo kami. Ban akilala ming dangalan ning pangmangobra, kapamilatan ning pamanyapat mi karimismong obra mi, kimit mong sipagan at kalausan loob. Malugodayindo, sopan mo kami. Ban patawaran mila ding meni, bat karing puso ring kaya kang linapastangan kaya kami. Malugodayindo, sopan mo kami. Ban gunyat kami king matuli da pamaglaganap ning pibandyan ni tingyato. Malugodayindo, sopan mo kami. Ban idake mira king aliwa ding gelingan mi, para kay kasaplala ning komunidad. Malugodayindo, sopan mo kami. Pantanggapan mi kekeng katungkulan king komunidad, king espiritu ning tapat ni pamanyuyo. Malugodayindo, sopan mo kami. Baning banal ay espiritu taryat ni pasiknan lubing Santo Papa, ding obispo ampo ding pari. Malugodayindo, sopan mo kami. Bami pagkaluban kaming dakala bokasyones king pamagpari at biyeryoso. Malugodayindo, sopan mo kami. Banadalami beluan at lugod ng Kristo, karetang epa makibalo kaya. Malugodayindo, sopan mo kami. Banking nano mang atuklas dat papalto kaya paning tao, baluming kilalanan ing Dios, yang makiupaya ke kami ampo iking sabla. Malugodayindo, sopan mo kami. Banking oras ning kamatayan, makasadya kaming lungob king kareryaning ipangatubanwa. Malugodayindo, sopan mo kami. Ban kanita, mate kaming atsuking kayapan, at pamikakasundo kang Kristo, ampo ka rin kaparaming tao. Malugodayindo, sopan mo kami. Banapamitulan milat, king kamatayan daring pakamalan mi king biye, pauli ning kapanaligan mi kang ginong sinubling mebie. Malugodayindo, sopan mo kami. Banding kapatad ming mengaw na biye, agad lang mi kadakayan king pangasubli ng mebie ning anak mo. Malugodayindo, sopan mo kami. Ngeni po tahimik ta manalangin para ka rin sarili tamong kapagnasan.
Ngini po abe-abe tayang idalit ng induning Diyos. Panalangin ang kapasalamatan. Ginoong Kristo, tunay at syuking kasantusan-tusan ng Eukaristiya, sa sambanda ka, metulay ngibpa, king iya ampong ika mikametong kayo, at king kapamilatan mo, pakikasundo na ing sablaking sarili na, ipagkaloob mo kaya kami ing grasyang tunay kapasalamatan, para king hanggang dapat ningip para kaya kami. Laus ke sana loob magsalbat karing kasalanan mi, at layon keng gawan kapaglarinan para kareti. Kapamilatan mo, pasalamatan miya ingalan hanggang ibpa, para king kalam ning biye, lelangan na ing sablang makapagmulalang bagay keting yato para kaya kami. Abalo milasan ang gamitan masalese, bang kapamilatan da, dagul ing lugod mi para kaya ko. Baboning sabla, pasalamatan mi yung pa, ing tinubod na kaya kami, bilang peka maragul diling tandaning kayang lugod, bang ikabos na kami at ing hanggang lelangan, kapamilatan ning kamatayan mo't pangasubling mebye, pasalamatan da kagino, ing binyeme kaya kami ing mismong indumo. Bang maging indumi ang alananggang sauk, manano na sanang dingdakal-akalam at inggap mi, uli ning kayang pamamilatan, at lalong-lalo na uli ning pamagnobena mi, di na kaming lalong maragula kapanaligan, king malugod ng pakalulo ning Diyos, ampo king alananggang ng sauk, ning malugod ming indo, daptan mi sana kapilan man, ing banal ng kaburyaning Diyos, at manatili ke sana king lugod na kabang-kaba. King kabanal-banalan na Trinidad, Iba, Anak at Espiritu Santo, miyabiyeing dangalan, ligaya, ampong kapasalamatan, ang gaking alanangga. Amen. Panalangin para karing masakit. Ginoong Kristo, piya ko mo rin kekeng kasakitan, at pisanan mo rin ke kaming kalungkutan. Banipakit mo'y masala ke kami, ingulaganing kainan at pibabatan ning tao. Malugod mong pakiramdaman ding kekeng panalangin para karing masakit. Ipagkalumura deta sana hanggang anting kapanamdaman, pauli ning sakit. Akilara sana makabilang la karing mepili, aawsan mong nuwan. Saupuan mo lang makatalus, king kayabe mo la king kekeng kasakitan, para king pangakabos ning yato. Amen. Manalangin tamo. Ginong Diyos, kapamilatan ning misteryo ning kamatayan at pangasubling mebye ning bugtong mong anak, depat mo yung pangakabos ning ketawan, kimit mong kapanaligan, papasyag ming king misteryo ning sakramento ning Eukaristiya. Saupuan mo kami bandagol, alang likat king bunga ning dapat mong pangakabos, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Ikanta tayo po ing dalit a pamupus. King lagyo ning Papa, ning Anak, ang po ning Diyos Espiritu Santo. Amen.
Mayap agat panapon po kay katamungan. Iyabe tala po din kapatid tamong pasalamat, kambening karelang pamilya. Dolor Bonus, Vice Mayor Keko Almario, Leng Olivares, Ivan Yancy Ponyo, Special Intention of Ryan Joseph Nabong, Antimurin po king kapaldanan ng Alexander Santos, Telma Villanueva, at Iulinos Sanang Maligaya, ring kapatid tamong mayango na biye, Celestino Santos, Flora Santos, Fernando Tumintin, Crescencia Tumintin, Inocencia Santos, Victoriano Lusong, Perlasitas Lusong, Victoriana Lusong, Beneventura Santos, Lolita Santos, Lourdes Santos, Ricky Santos. Pasibayo po, mayap agat panapon kay katamungan. At syuta na po king Miercoles, ning 34 a Domingo, ning karaniwan a panahon. Antimurin ing misa Miercoles de Rojo. Idawon tayo po iting banal a Eucharistia, para ka ring Kristiyanong mayayalipit, at iligtas na katamu, at din kay katamong pamilya, ating mabilog gayato laban king COVID-19. Talakad tapo at ikanta tayo ing dalit a pamuklat. Iti po natin meto nga pamilya, pugayin tayo nga pong Ginoo, kilagyo ng ipa, ang panganak, ang panin Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapan nating lugod, kambenan ning kasalpantayanan, ipagkalug na ning Diyos ipa at ning Ginoong Jesucristo, mantabe sa kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Karang kapatid, kaniting aldo, idawon tayo iting misa. Karanggang kapatid tamo, all the persecuted Christians, the saints who went ahead of us, the martyrs, ding tatalaging karelang sarili para king Diyos at king kasalpantayanan. Antabayan ang tala, karing kaya katamong panalangin. Red, without fear, means professing Christ without fear. Lulugod, alang takot. It is loving without fear. Alatang tapang, lulugod, uling ing paglaban tamo, yapin nga pong Ginoo mismo. Ing katutuan, ala ng aliwa. Nga karon kapatid, sadya tamong ini, ing kakatamong sarili,
Ngining makiugneta mo, kimpamagdaw ng Yesus king sarili na king ipa. Manalangin tamo para karing mayayalipit tang kapatid ang Kristiyano, para karing papasakit at manalipit karela, at para karing pasulong kaniting pamanalipit. Ginong Yesus, ikang dinatang, bantipunan mula ring bansa, king kapayapan ning kayarian ng Diyos, Gino pakalulo. Gino pakalulo. Ikang daratang kingamano ang pong sakramento, bampasiknangan mo kami, king kabanalan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang datang king ligaya, kambening kaligtasan para king banalakapulungan mo, Gino pakalulo. Gino pakalulo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapataw rin kasalanan tamo, idala na katangan sana ang ganaking biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos mi, King Emi lubusan 19 John, akalingapan mo, buburian mo kinging banal kapulungan, makisan metong yakaring kasakitan ng anak mo. Pagkalam mo, ipaniga po me, karing talasal pantaya mo, ang magkakasakit para king lagyo mo, ing espiritu ning kapibabatan at lugod, ban mayakit lang tune, at tapat asaksi karing pangako mo. King kapamilatan ng Ginoong Jesucristo ang anak mo, ang mabibigyan pong magari kambe mo, at ning banal na espiritu, Diyos, mangkaman king alanangga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Ing tinuking ikit ko, metong yapang maragul, at makapagmulalang waga king banwa. Atin pitong anghel, amagdalang pitong salot. Deti, ila ring pe katauling diling salot. Uling ila ring katatawlyan ng pangabugnos ning kasbu ning Diyos. Balu muwari, menakit kung metong adayat malat abubog. At ataglusan ning malablab ayapi. Ikit kula naman detang migkamit tagumpe, laban king lasip at king keyang estatwa. At laban ketang makilagyong katumbas ning metong anumero. Makatalakadla king lele ning dayat malat abubog. Tatal nandala ring alpang binye ning Diyos karela. Daralit de ing dalit ng Moises at alasuyo ning Diyos at dalit na ning kordero. Ginu, Diyos alubos mayupaya, tutulang maula at makapagmulala ring sablamong dapat. Ari daring sablang bansa, matulid lat tutu ring kekang daklat. Nino mo ing emi katakot keka o Gino, at nino mo ing emye kapuryan kekang lagyo mo. Ika mong bukod banal, ding sablang bansa, datangla at sambala keka, uling milantadla karing sablang tao, ring sablang dapat mong makatuliran. Ing amano ning Gino. Salamat king Diyos. O Diyos, aslagan mo kami king lupa mo at mga ligtas kami. O Diyos, aslaganan mo kami king lupa mo at mga ligtas kami. O pastul ning Israel, tingiran mo kami. Ikang makalukluk, babo ring kerobines, sunlag ka sana, gisingan mo, ingkekang upaya. O Diyos, aslaganan mo kami king lupa mo at mga ligtas kami. O Diyos sa mayupayang tutu, misan pa, balikdan mo kami, at iba't banwa, sumungo ka, lawan me at dalawan iting ubas, sesen me iting tenam nakabud, ningwanan mong gamat. O Diyos, aslaganan mo kami king lupa mo at mga ligtas kami. Parangalan tayo po ing mayap a balita.
luguran nako ning ninuman, tuparan na ingamano ko, at luguran neng ibpako, at ikami datang kami kaya, at makasawot kami kaya. Ingin manatili kaya kayo. At keka antimori, Pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Makanyan man, bayo mga palyari ting sabla, pandak-panda kayo ring tao at paglupigan. Intriga ra kayo at litisan, karing sinagogas at panyukol da kayo. At kinguli ning lagyo ko, dalara kayo kingarapan da ring ari at mamuntukan. Itay maging pamikatagon para akwayong pasyag ing may pabalita. At ini tandanan nyo, kayo pahigot ko tayisip tungkol king nung makanano yung ipagluwalo yung sarili yo. Uling, ako mismo, dinanda kayong kabyasnan at katilinuan. Kimpa magsalita ay erag yung pakilabanan o payalian ding kasalangyo. Ipanganyayara kayo pati na ring pengarit kapatadyo, kamaganak at kakaliguran. At ding mapilan kaya kayo, pamatendala pa. Ding sablang tao, pikasaman da kayo, king uli ko. Dapat metong mangbuak king buntok yu, eyo masayang, eya masayang. Impa magparati yu, yang makakabos king biyeyo. Kapatid, ing mayap ng balita ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mekad, mapilan kaya kayo, inya makaredla, obvious, dahil sigurong updated kay Facebook. Uli nga lang laman ng Facebook ngayon nung yung kaya katang kapag masusyan ngayon it's Red Wednesday. Emo po kaya Pilipinas, but buo yung yatong pagmasusyan ini. Nga na po nitang slogan na, abasaya po ini, Red without fear. Nga na ning slogan. Red without fear. Nga na ning slogan kaniting kapag masusyan. Red Wednesday. Ating ko pa nga ba sa aking Facebook? Without fear. Nga nang makanyan. Ala niya mambabanggitan lagyo, sikat yung TikTok. Father TikTok, ingaus da kaya. Aba sa akin nga naman ita, ana, unahan da na kayo ana, Tagalog ya. Yung kayang Pinos yata or English siya, Kapampangan kaya. Unahan da na kayo ana makanita. Alayang kule, politikay Ana Eya pamipalto, pamagkiling, king nanumang partido, o kung ninumang kandidato, No, it is not a statement. This is not a political statement, Ing kaya katang kapag masusyan niya ing pisasabihan, kini, yapin ing mensahe ning kaya katamong Santa Iglesia. Naning mensahe ning Santa Iglesia, yapin din kaya katamo pong parangalan. Kanitingaldo. Emo parangalan. Pamipalto, suporta. Abayan tala. Rening anggang midawon king biera para king kasalpantayanan. Ingaus tamo yapin ding persecuted Christians. Dertang lilibakan dang Kristiyano pauli ning kasalpantayanan because red signifies life, blood, daya. Retang midawon king sarili da. Yes, ang daking kamatayan. Uling piglaban de. Ing kasalpantayanan inyang mabibiyela.
anyapin, they were considered to be martyrs. Denireng santo, alimbawa rin mumunang alagad ni ngapong Ginoo, kareng hanggang alagad na, metong yamu inge, mete martir, ijan the beloved. All of them, abenay San Simon, ingi katang patulunan, dinawon din hanggang karelang biye, paraking kasalpantayanan, ang gaking kamatayan. Telagading sarili da, paraking Diyos at kasalpantayanan. Read without fear means, ako nandin, professing Christ without fear. Lulugod ay alang takot. Loving without fear. Makalungkot po kim panahon na iti. Agyangining panahon na iti. Alimo kanitang panahon ng ginutang Yesu Kristo. Pauli ning kasalpantayanan ning metong atawo ning kayo madidiscriminate ya. Worst, that person can be persecuted. Lilibakan dala, pauli ning relihiyon na, pauli ning kayang kasalpantayanan. Agpangpuking datos, may masatapong bagya, there are 327 million Christians. Ang mabibiya karimiyayalo ang bansa at daralan, pamaglibak, kingkarelang kasalpantayanan, kimiyayaliwang paralan at a varying degrees. Imagine that, 327 million Christians all over the world. Dingaliwa kukulong dala, dingaliwa paparusan dala, pasakitan dala, and minsan papaten dala. Emo, kitang panahon ni nga pong Ginoo, dimdam tayo taking ebanghelyo. Makakalungkot, hanggang ngining kasalukuyan, nung naning malalyari kanita, makanyan mo naman ing araranasan tamo. Maybe, king balita, dimdam yun abasa king dyaryo, rening makanining, kwento. And you know what? The most persecuted group are the Christians. 75%, I repeat, 75% kareting kabuuan na biktima ng persecution are Christians. Ne po, maragulya pong percentage ito. Makalunos ka rin aluwang bansa. Nala mamili, pati yung pisang bandugo, kabilang niya ka rin patahimikan da. Sasarada ng kai, kukulong da. Pati rin mamuntukan ng church leaders. Lalo na po itong makapagsalita lang laban king gobyerno mapagsamantala, mayalipusta, lakas na po itong magsalita yung pisamban, karing magrabyado, kiba't sabihin na mamulitika ka, no. Nga na ning kikatang katruwanan in matters of faith and morals, in pisamban, kailangan niya magsalita. Bang depensan, dening magrabyado, dening mayalipusta, paulining bulok ka sistema ng kaiking gobyerno at makalunos dening mamuntukan king gobyerno masalala matakareti at gawat gawalang paralan bang patahimikan la reti. Nya, karon kapatid, o ining realidad po, usually karempong communist countries malalyari ni kareng amanuan tamong totalitarian and communist countries. Ating papune, karing aliwang bansa naman, burideng buran, ing reliyon kristyano. Kibat na nung burida, ing magari, yapin ing karelang reliyon. I won't mention any religion. Malita. Kailangan ating niyang kalayan. Freedom. Ing metong atawong mag-express king kayang kasalpan tayanan. Po? Pero totoo naman, nung kaparan mo lilibakan, the more they are persecuted, karila mga anak. Karinya daragul, ing kasalpantayanan. Inya, introduction niya pa ito, ing Santa Iglesia, minisip yang paralan, bang makapakisan metong, kareting daralan na kapagsubukan, abayan lo, karing kekatang pangadi, ban panamdaman da, ela magdili-dili, kilaban. Agyang tala kilala, reting tao nga reti,
pauli ning Red Wednesday ni, ining misa ngay ni, ganakantala, iyabetala, karing kaya katang pangadi, ban kanita, masikan na lub, ha? Ban kanita, ela, tumakot, king karelang, pamakipaglaban, king kasalpantayanan, at pasyagtamo, ing ela, magdilidili. Ano po kasanting, may tumupong linya king ebanghelyo, buri ko pong balikan, bang i-relate tayong kaya katang kapag masusyan ngeni. Kasabi noon ni nga pong gino rin kayang alagad. Pablasang balo ni nga pong gino, nung naning maging kararasan, nung naning maging biyeda rin kayang alagad, ay ngapin sa sadya nala. As ni kayak may ebanghelyo, kasabi no rin kayang nga na ni nga pong gino, bayo ya mismo marap king pangalupig ng Jesus karing lalaban kaya nga nang may nabilin karing alagad na magpakatatag kayo. Ne? Kayo pa'y gut-gut ay isip. Irap da kayo. Karing mamuntukan. Papateda kayo. Pero kumigaga na ka. Pa'y bali sa isip. Magpakatatag kayo. Uling king kekong kapipabatan. Karinyo kamtan ing kaligtasan. Antiya mong bala mo, preview. Di na lang bala mo, paunang salita. Jesus, ring kayang alagad, pasik na nga nanolog, uling balo na, nung naning danasan da. Kay bat ng mate, kay bat ng danasan ni nga pong gino, ing kayang pangamate, magpakatatag kayo, balang may babata kayo. Oreta rin panagkat ng ebanghelyo. Balo na kasi, maging kapalaran da rin alagad na. Maligway maging alagad na. Naning kailangan mong pusanan? Jesus mismo sinabi, nung naman bisang tuki ka na ako, pusanan may krus, tuki ka na ako. Nung may pusanan ng kaya kang krus, sapong dolor, tuki ka na ako, arapat, alimo. Nalareting krus reti, kaya bene reting kapag subukan, rening mayayalo ang kasakitan ang makapanaya. Pero ring tawong makasadyang marap kareti, kamtanda ing kaligtasan. I repeat, ring tawong makasadyang marap kareting kapag subukan. Mamitbit king karelang krus, kamtanda ing kaligtasan. At tatandaan kayo po yung nga Jesuit priest, Indian niya po, inlagyo na Anthony de Melo. Nga na pong makanitad, paldug ko niya mo po king Tagalog ni, madaling maging Kristiyano, pero mahirap magpaka-Kristiyano. Binyaganda ka mo, 15, 20 minutes, 30 minutes, maging na kang Kristiyano. Pero ang magpaka-Kristiyano, ang mamuhay bilang isang Kristiyano, maligwa. And remember this, God did not promise an easy life to those who wanted to follow Him. Napengako ing mayanabie, karentaong bisang tuki kaya. To be a Christian is not a walk in the park. Kalagwitang analogy nga ito, to be a Christian is not a walk in the park. That's part of it. Bakit? Uling Kristo man, dinala niyang kasakitan, bayay lungob, king kayang kaya riyan. Ergo, follow the leader. Anya nga na ako pa, tingkang makanya na game, piyalong, follow the leader, follow the leader. Nung ang gagawa ng leader, yung gawan mo. Now, if Christ is our leader, at nung yung dinala niya namang pamaglibak, kasakitan kapag subukan, itamong tutuki kaya, makanya maning kaya katamong kapalaran. Dalanan tamo mo naman. Pero tandanan tamo. May pupus ka rin. May pupus king kasakitan. May pupus king dalumdum ning kutkutan. King katlungaldo. Sinubli ang mebye. Ingkarohan. Kapilanman. Mangibabo king kayapan. Evil will never triumph over goodness. Inya masikan lalub, masikan tamo lub, ing paglaban tamo, ing katutuan. Tama babandal,
lalaban king karohan. Red, without fear, means professing Christ without fear. Bakit? Uling baluta mo, kaya betay nga pong Ginoo, the way, the truth, and the life. Isto nga tsuwing katutuan kaya katamo, eta pwedeng magkamali. Iyapin ni nga pong Ginoo. Professing Christ without fear, it is loving without fear. Yes, ang gaking panahon na ini, kasalukuyan, pwede tamong gampanan iti. Daratang na naman ang eleksyon. Daratang na naman, ining dalahan tamong proseso. Kimbiya tamo bilang Kristiyano, king kaya katamong pamanyuyo, king kaya katamong parokya, bilang pengari, bilang magobra, lalo na ka rin government institutions, o ren paralang bangka nito, pakita mo, itamoing sandang modern day martyr. Paglaban ng naning tutu, hindi pagkiling kung ano ang masama at kung ano ang baluktot. Dahil as long as paglaban taming katutuan at kayapan, kaya betay nga pong Ginoo. At bandang tawli, pagkalub na kay katamo, ing premyo, yapining kaligtasan, ing biya makapanaya, karentawong tapat, tutuki, kaya. Fear means red without fear means professing Christ without fear. It is loving without fear. Amen. Karon kong kapatid, malugod a Diyos, lalapit kami kaya kantimong meto nga banal a kapulungan, amibait ibat king krus ng Kristo. Meto nga banal a kapulungan, ameragul kaya kaba ni nga 2,000 banwa, ibat king maligayang daya ring martir. Kaya katampong pakibat, kaya kawagino, bibili mi, ing kapanayan mi. Ulitan tayo po. Kaya ka o Ginoo, bibili mi ing kapanayan mi. Para ka ring obispo at pari, apepatuknangan at babawal dang ganap, king kasayuan do, king banal a kapulungan, o karing hayagan a pamipulong. Kaya ka o Ginoo, bibili mi ing kapanayan mi. Para ka ring relihiyoso at misyonero, asilbagda at ema kapibyebye, karing biyerang mitagulaling, king Diyos at banal a kapulungan. Kaya ka o Ginoo, bibili mi ing kapanayan mi. Para ka ring mag-anakang kayanakan, alalaki at babae, amibabawalan makatupad, king pangaturo at pangayanatda, antimong magpari at magrelihiyoso. Kaya ka o Ginoo, bibili mi ing kapanayan mi. Para ka ring pengaring may pantulutan turo at paragul karing anak do, king kasalpantayanan. Kaya ka o Ginoo, bibili mi ing kapanayan mi. Para ka ring talagapagobra, mga biyasa at profesional, apamatakutan at lalakora obra, at pamikatagon sumulong, pauli ning papasyagdo ing kasalpantayanan do, king Diyos. Kaya ka o Ginoo, bibili mi ing kapanayan mi. Para kiring miyawa king coronavirus, ban malalagwan na lang maulo at kumayap. Kaya ka o Ginoo, bibili mi ing kapanayan mi. Para karing biktima amayang abya pepasari ning coronavirus, ban ing Diyos, pagkalaman na lang alanganggang kapaynawan, king kayariana. Kaya ka o Ginoo, bibili mi ing kapanayan mi. Tingka pa na sana ng Diyos, tingka katamong kapasalamatan, tingka katamong kayadunan, kaniting misa, ang timurin yun no, king kayarian ang maliganing kapag tamong mayaw na biye, ipanalangin tala po king Ginoo. Kaya ka o Ginoo, bibili mi ing kapanayan mi. Makoy da kataymikan na doon tamang sarilitang kapagnasan, at ing kapagnasan da rin kaya katang kapatid.
Umalugod a Diyos, ikit minanong makanano, ing biyat kamatayan, mirapan la, king makapagmula lang pami pagkal. King biyan ng Yesus ay anak mo, ing kapanayan mi king ligaya. Iting pami pagkal mi susundo pa mo rin, ngeni, king panahon mi. Bawasan mo yung takot mi. Pakayanan mo yung beyatan, pakayan mo yung beyatan, apupusanan mi. Pakasngawan mo kami, king sakit panandaman mi. Ding kasakitan na daralanan ning banal na kapulungan mi, ilasanang munyebye, maging panulo, at panipataning pamipakaya pakailangan na ning yato. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Mipuri ka, Ginoong Diyos, ning meto siklupan. Ulinig ka kakayapan. Tinggap niya, itinapin, uyang pamigay ka. Tinapin bungaling gamot. Mipuri ang Diyos kapilanman. Ulinig kayong kayapan. Ibiyeta na kaya ginainig damat mo. Kung kepapasang ng dapat ang kapanasan. Mipuri ka, Ginoong Diyos, ning meto sikluban. Ulining kayang kayapan. Tinggap biyan itingala, ayong pamigay ka. Alagi pagkarimbas. Ang Diyos kapilanman. Ulinig kayang kayapan. Ibiyeta na kaya ginainig damat mo. Tingke kapasang ng dapat at kapanasan. Mipuri ang Diyos kapilanman. Ulinig kayang kayapan. Ibiyeta na kaya ginainig damat mo. Tingke kapasang ng dapat at kapanasan. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, bani ining kaya katawang pong daon, matanggap yara pa ng Diyos, pang mayupayang tuto. Tanggapan saning ginuy ting dawon karinggamat mo, king ikapuri ang pong ikalagayan ning lagyuna, king ikasaplalata mo, at ning mabilog ng banal na kapulungan. Tanggapan mula, ipaniga po mi, o Gino, ring panalangin at ay na sakripisyo, ayang pang mi king kapakumbaban. At ipagkalam mo, king ding magdusa, pauli ning pamanalipit, pauli na mo, ing tapat dang kasuywan kaya ka, ing mitutulala sanang makisan metong king sakripisyo ng Kristong anak mo, layong atalastas da sana, king ding lagyura, makasulat laking banwa, kagom ding mepili. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginu manatiliya kaya kayo. At keka ang Iyat timuri, nayoreng puso yu. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat ampong matulid ing puriyan ampong pasalamatan da ka kapilan man ampong nukarin man o ipa Diyos sa malugod ampong magana ka. E kukupas ing lugod mo king kapamilataning may pabalita
apenaral ning anak mo, pibuklod-buklod mo la ring tao, ibat ka ring miyayaliwang lahi, king metong mong kapulungan. Pasulungan ming kapulungan mo, king kapamilataning upaya ning espiritu mo, ban pisan metunga na laring sablang anak mo, king metong mong aptas. Pabiyayang patutuking alananggang lugod mo, pasik na nga na yung kapanayan mi, tandaan mo naman tune, ning alananggang tipan, ape nga ako ang pong tiparan mo, king kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Uling ito, ing banwang pong yato, daralit na ing masayang kapurian mo, kabangi kami, kambening mabilog a banal ang kapulungan, papasyag na ing ligaya mo. Tunay kapin banal, o ipa, ika po yung panibataning sablang kabanalan. Uling ita pagparalam pabanalan mo sa rating ayon king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayami down, kusang lub, king pamaylasan at kamatayan, kinuwanin tinapit pepasalamat yakaya ka, piraso ne, binyene karing kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, at kananye, itiyeng ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makangin mo naman kay ba't naningapunan kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, bingin ng kalis ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti ko ngan minum ko kaniti, iting kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo talananggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karisablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan, dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ngayon gaganan kami o ipaing kamatayan, pamangibli ng mebi ng anak mo. Daraon niya kaya kayong tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Lahi mo yung pasalamatan kaya kayong pepalarian mo kay matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakong baba mo yung pagamuha mo king kami nga sanang may sulusulo king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan may way pa yung Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato, panmiganap yakin nigud. Kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa, i Florentino kaya kaming Arsobispo ting sablang pari.
Gino, ganakan mula ng puding kapatad ming pepay nawan, no? Maninayang subling miat ding sablang mayango na biye. Tanggapan mo, sana kimaligay mong harapan. Pakaluluan mo kayangan, gamo kayang karapat dapat magkamit kimbila nangga. Pankayabe ng maring birhen doon Diyos, isa no se akayang esposo, kaya bering apostol, lalo-lalo na isan Simon, at ting sablang santo, at tinupad kimal mong kaburian king kaya kabaning panawon. Purian dakat paligayan ka pamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya'y pang may pain tuto, kagom ning banal espiritu, pupurian da ka at parangalan manggaman king alanangga. Kita mo po, amen. At ngini, kapatid, kimitnong kapanaligan at lugod, kingib pa, manalangin tamo ka rin nga manong tiruna, kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami kinukisablang marok. Malugod mo yung pagkalubing kapayapan king panahon mi. Panking kasopaning kaya kang pakalulo, parati kaya may kabos king kasalanan, miligtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka ing kayarian at ing kayupayan, ating ligaya manggaman king alanang. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, nun lawan mo yung kasalpantayan kaya kang banal na kapulungan, pamayapan ng pong bilugan, nagpangking kaburian mo ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapatid din kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimuring. Bakit tamo, may kakameton tamo king kapayapaan ng Kristo, kapayapan kaya kayo nga.
Karong kapatid, nyo ing kordero ning Diyos, nyo i Kristo ing milalako king kasalanan ning yato. Mapalad tamongan itamong mayayawos kingapunaning kordero. Ginu, eko matampang tanggap keka, dapat yagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Kapatid, ing katawan ng Kristo, Amen. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsu ka, king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka, dapat pauli na ning penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka mo, bala mo wari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana yung paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Jesus akong kapatat, ibalik king kekeng labuat, ing lupa mo aliwana, binangeda nakakilala, ting mata mi busni mo sa, king katutuan mi mulat kesa, ikaginuing akilala, king taong mapagkumbaba. Jesus akakong kapatat, bitis mo burakan laman, kisiyaman ke kang malan, ikanasay kakong pibandian, matami pusni mo sa, ing katutuan mi mulat kesa, ikaginuing akilala, ing taong mapagkumbaba. Jesus akakong kapatat, king sakulan katatanam, king palengke nakaman, mamisalikat mga biyayan, ing matami busni mo sa, king katutuan mi mulat kesa, ikaginuing akilala, king taong mapagkumbaba. Jesus akakong kapatat, king sakulan katatanam, o king palengke nakaman, mamisalikat mga biyayan, ing matami pusni mo sa, king katutuan mi mulat kesa, ikaginuing akilala, ikaginuing akilala, ikaginuing akilala, ing taong mapagkumbaba. manalangin tamo.
king kapamilatan niting sakramento o Ginoo. Patibayan mula, king katutuan, ring talasuyo mo. At ipagkalam mo, karing sasalpantayang tapat keka, ang inidaralan dusa at kasakitan, ing atok yan de sana, ing anak mo, king pamamusan, karing krus da, king sablang kapag subukan, daralanda. Makaibiye kang ligaya, makaibiye lang ligaya, king lagyura, antimong kristyano at bininyagan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing oratio imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay ipami. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami. Laban king COVID-19, amigdalang dakal a kasakitan ke kami, at may kamatena karing dakal a tao. Aduan mingeni keka, ing baligdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me ke kami ing makaulo mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapun ming pambansa at lokal, bang mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan daiti makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, bang mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing mi salunan, bang makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding saririra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang meyango na bien. Pagkala mo ke kami ingrasya mo, kareting masakit na panahon, bang magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at bang makasawag kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabiyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hinduning Diyos, musana pisawiling aklis mikeka, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Virhen de los Remedios Sinduning Kapaldanan, Ipanalangin mo San kami. Jose, Ipanalangin mo San kami. Rafael Arcangel, Ipanalangin mo San kami. Roque, Ipanalangin San mo Lorenzo kami. Ruiz, Ipanalangin San mo Pedro kami. Calungsod, Ipanalangin San mo Simon kami. Apostol, Ipanalangin mo kami. Patron ng Nuestra Señora del Pilar. Ipanalangin mo kami. Santo. Lukluka po saglit. Karing mapilang pong paganaka. Paluta mo po king daratang Domingo, lungub ne ing bayong panawon yapining adbiento. The first Sunday of Advent niya, manakit no ko pong changes, king katang decoration, karing pamamasa, king set up niya po. Inya karing pong hanggang sakop chapels na po ning katang parokya. Sana po king
daratang nga Domingo, ampong Sabado rin, pagmisan ko po, akit tanay pamanaliwa, agyang kareng vestments, o king malaning pari, ang pong gayak daning kakatang altar cloth, altar table, po. So, isang panawagan sa lahat ng mga chapel coordinators, po, please prepare for the coming first Sunday of Advent for the celebration of the Advent season. Ala pa mong bongga, po, bonggay po itang magsimba na pong bengi. Dakal na pong mangutang, karen pong reskill yung simbang bengi, work in progress. Po, na po kalupa dati, tintamo pong kayantabi pari, but this time, mag-adjust po, lawen tamo ka ng tayang i-fit itang schedule, po, karing kaya katamo pong barrio chapels. Number 1. Number 2, at yung tampong buying delivers, naku po, kasaya, Ratang 50 piraso, no po, kabilis, Karing miyayaliwang barangays, po. Yak balo kayo ni sentro, nung atin na pong may kasali o may kalimos, kening kaya katamo pong statwa o imahe ng Apong Pilar. This is to promote our devotion to Our Lady of Pilar, dahil siya naman ang ating patron dito sa ating parokya sa Nuestra Señora del Pilar, San Simon. So, kimpong office o kaya pong protocol area, manibat na din po ratang bisa pong maglimos, available no pong pasibayo. Dakal po mangutang, so announce kaya po kayo. Kaparokya ka Facebook, if you're just around somewhere down the road, you can also place your order through our Facebook message po, text message or chat message po to avail this beautiful image of Our Lady of Pillars. Handy, dagdag po sa collection natin sa ating mga altar. Po, dakal pong salamat. And lastly, since it's Red Wednesday, tingpla pong may kandila kayo. Yung last activity, tamo po, makanini yun. Po, kibat na po ng final blessing, talan nyo po rin kandilayo, ayaw po uuli, Talan nyo po, atin pong mag-guide kaya katamo ka rin sinjan la po, kaya tatamo pong bandang fountain area, itang makapadurot pong gawaming garden ka rin. But background nyo po yung facade ng kaya katang pisang banarap, maka-ready po. Makanya po usually yung peg ngayon, the churches are decorated, are lighted with red color. So at the background ng facade tamo, then kandila with RJ and company, guide da katang po rin. Sinjala rin kandila kaluwal, tirik la po rin kandila, kaya pong oval ka rin. Po. Okay, but silent prayer mo po, silent prayer. And then we'll just pray one Our Father and 3 Hail Marys. And then that will be the end. As we pray the Lord's Prayer, we remember all the persecuted Christians around the world. Ang po rin hanggang yan po, darana sa puking pamaglibak na po king karela kasalpantayanan. So, iya pining kaya katang pamakisan metong karela, bringing our candles with us na po and our prayers. Dakal po salamat. Talakad tapo. Inginu manatili yake kayo, At keka antimurin. dukuyo rin buntukyo, tanggapan ng masusing bendisyon. Amen, hayo po balang bendisyon. Ing Diyos alubos mayupaya, idayun ako sana, king sablang panganib at malamalub ng itugtuging bendisyon na. Amen. Gawa na lasanang matingid ding puso yo, king sablang tuturo na, baka yung malyaring mikatmuan, king tulang alang kapupusan. Amen. Agpangking pamanalastas yo, king maya pampang matulid, mayakit kayo sanang tutuntun, kapilan man. Karing kautusan ng Ginong Diyos, at mga tulid numabang kambeding anghelang pong banal, iking ligayang pengako ng Diyos, karing banalang pong pinili na. Amen. At bendisyan na kayo ng Diyos, madubos mayupaya, ingib pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Umen na kayo king kapayapan bang luguran ng pong suywan ye inginu. Salamat, King Diyos. May pabengi kaya kayo nga po. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili
man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kaninong man, tayo'y magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ng mag-aawitan ang mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya.
Amen.